njami ayikho kasengalivayanga mina njalo phuma kobloma nase spread view mina yeah ebasothunga espread mazulwini ekhumalo ethokoza Fayabuma Fosloras Marimba uyasuka phumula amfethu kunamfethu Mandela ngivayile mina mfethu mangifika ngala ithokoza nase spread kusho ukuthi ngahlala nenyitsotsi spread view enye intwana bathi ushavule yeah isha47 manje setanya nese speak now yabona ngisakhuluma ya drive ingaphakathi manje sakhuluma ngefoni ya une trans angithi ama cellphone bathi ama imoto ngaphakathi ya awuthami bese kushawa icable yabona icable ya icable le cable le amatako ama cable uboshola icable namanje mfethu ya okay cable la le ephuma phansi komgodi leza nga levili ya uboshole yona ethola ya ngazele Israel ya kuyisrent ngashaya ngihlele 2 weeks ngaboshwa ngiboshwe eRobach hayi ukunyima phela ngala ngibona ukuthi ngithi ngibaleka ngayini ngithi ngiIsrent Israel uzohlangana yabona skima mina mfethu mangisuka eKasi ngasuka la ngeIsrent ngiya kusister lami sister lami lathi indoda yabuya indoda but ifamily yathi abuya ayohlala maybe ngale sport uzoba ngcono yabona ngizomfunela nesigelanyana uthi yabona sister lasho kanjalo hayi yabo uma oleli yena akekho leso sikhathi leso uyabona isathi ukuthi umthole uma oleli wami ngaleso sikhathi leso moyo wami buka iCanGate benye ngumthole eSimpolo yabona abenye ngumthole eSimpolo umuntu wakhona uthola uma oleli wami sister lami belinga sister lami kakhulu blind yabona into le yangishaya ngisho ukuthi uma oleli wami akancanga unconga echeka sidladleni yabona wande ngabuza umole enhle kwena mole longitshela oflami kaMampela wena yabona basi mina edlaleni ngimi umabhlekana nyana bonke bavita yabona kusana ukuzibuza ngiyi1 utehle kuloma oleli lo maybe akusi oflami lekhayishaba yaba akusabantwana basidlaleni maybe yabona mina ke umoleli ungibhathulile ebhaka or ngingakazi ukuthi ngizalotha eclinic yabona phela mina oflami bengancanga ngapho fucked up yabona yabe ngancanga fucked up mtswembu ya antswe umuntu bengancanga oflami ya kushuthi mina ngathi ngingena ngiphuma kushuthi angifuni ukulibheka angifuni next manje sinya understand ukuthi sana nalo belingapheli grand yabona isikhathi likhula balikhulisesiye abantwana bawo yabona namanje dala bahlala khona bangamtreat sharp yabona ngapha yithi ngapha mina yenze ukuthi isigawule mina oflami mfethu feli yabona ya kwezinye izinto ungiphekile yamphakamisela black fucked up manje zwana ka mina naye siyimpinji sikanje mina noflami manje yabo sakangitshele yonke into ukuthi kwenzakala sona so yabona yeah noma bengiboshe beyangazi kimi azongibona bengena visit mina etshele mfethu yeah bengivane ebhathu izibhoboke ngapha anothi azistupu straight ibhathu abobhopu maye uhambo kumaye bayamvisita kanje bamvisita mphathela amateka answembu nana phela kudala bongafani namanje amafoni agcwele phakathi etsheni amafoni bawaphatha kunama China kunama Japan eSun City hayi le yamanje bathi Korea kunama China kunama Japan kugcoka mina green le green ugcoka amajezi abrown ya kusala bomtswawulo umuntu wakudala uzokutshela abomtswawulo aboTasland aboTasfair abotata bafike late yabona i26 khata le 26 umtswawulo ya kusakula le ngoma le bamotsiba sowethu kaofela bamotsiba tepsa ngwana ya igomba fire hayi sonto bungaculi isonto mfethu usole mfethu ukhumbulele ya team breed uzukhumbula ugogo bakhuza athi mntwanami yeke indlela zako ukhumbula le team breed yazi ukuthi ngabe singile first line lesasikhona ugogo kwamabhontshisi khumbula into ezinjalo mfethu kusadliwa amakalkop abona ikalkop mfethu mawubuya uphethe ikalkop ungayidli nale kalkop yakho nali box la imnyango mongeni nifaka lamakalkop lapha ya bathi ama-China ayothatha lamakalkop lawo awenzani izingwa zawo bazozidla zonke wena ngithi abayenza amagcemani khikela sejela ngithi
bayobheka phela bona badla ichafu lezi yithemene sidleni ichafu maphuma evisit une-escort nanga umuntu omva kwakho la yabona ukuthatha yonke ivisit cabanga makuphathela i-4 nama-BB uyocela ngicela i-10 into zakho nyeke uzidle bro mthise ngithi yabona idanyana isiyeke njalo yabona ubuhleba buyaphela lapha ngapha yilaba bayinombolo ungababoni mfethu la egradini hosho mawafika le ngaphakathi basifile yabona kusaphila kusasekhona uMichael Vessel yabona mangifika uphi ngiblome nama 26 ngisetrial ngithe ngifike njiveni ngabloma nama Air Force 3 abo Kilo madala abongangezwe ngabloma nabo ngangezwe yabona ungangezwe kusema S4 ama Air Force 3 abongangezwe Air Force 3 FS4 nabo abongangezwe but i3 angithi half total iphuma ku6 i4 iphuma ku28 yabona ayikho language ngeke uzumhlebe mina ngikhona ukufasa ngenombolo ibe ngathi ngishaya inombolo ngashaya inombolo ngihleli nabantu abashaya inombolo isikhathi eside bona bonco laba abenze i-fear life ngaphakathi ejele laba laba bathini babiza bathini manje umphakathi thela induku lapha ngaphakathi yibo abanikazi benombolo lawo abasayifuni inombolo funa into ezinjani manje hamba uyothatha ifoni yomuntu lapha eSunCity ubone uzohlangana nembila zithuthi ayisasebenzi inombolo sitalwa yabo bayisebenzisa la ngaphandle la ukhina kwamanye amajele yabona kwamanye amajele uma ngabe umuntu uphuma etrial ushaya inombolo yababona la estradini hosh uzibuza ukuthi not makafika le ngaphakathi akasayenzi hosh uyathatha lo lesithupha lesi usifaka la ngasemuva la inombolo mfethu hayi abohleba inombolo mfethu inombolo kudala mina ngicabanga ubusoshaya igreen azange ngishaya inombolo kushuthi kule 4 ayini le bokunyiwa bwana abakuntswemu njalo hayi bese ngizwile njalo kushuthi kule 4 ayini le sahlala lapha edragon zashuba lapha edragon lapha yathola phela uyazi ukuthi mfethu ikhomba 5 ngapha silali saculiswa ucula for 5 hours mfethu ejele bokunyiwa kucala hayi la manje mfethu yezwa ucula ulambile uzodlapha mfethu udla ngo4 nikalikopo yakho ngapha bayithathile uzodlana bayapheka bona kunquka amadlemani bayadla wama-China abanikazi angithi yiyo ama-China nama-Japan thina sihlala kuphi estradini sihlala estradini ulala ngamahayi kupolishwa ngazo lengubo lezi ujukulala ngazaluma lengubo lezi ngayibungula intwala ngapha zakudla sobathi la estradini kupheka ubudweni yiso istrada leso thina besithi kusestradini yiso istrada la ngasemalokharini now mahayi ngapha nilala njengamasaka ke ngibaningi lapha abona yazi balala kahle lapha endiyandini amabhozi endawo ngeke unje ukuthi mawufika ejele uzofika ejele kube yinhleba hayi ubhayiseka mawufika edanyana lapho yabo wani uyifeni manje omunye ubamba ishiti ngalomunye nenza umoya uBas John ufuna umoya ufuna ifeni yazi isandla siyasho manje uthi sibalansa ngapha siyapeni ulele lo muntu lo hayi man yathula ifeni ngaqela futhi emvethu awungitsheli istory bathi bayazi dawona bayazi bayadlala awungitsheli istory mfethu ayothunywa khamanzi amo spuhu babhema ama drugs indanda yochitha lapha yabona nini hayi bokunika ingotonyana ezi4 zeBB uyaziphula khona ukuthi unkawuzi yabona mina ngikutshela ukuthi uGunman mfethu bangigibelisa iskafula agibele phezulu bashale nyoba bamotsiba sowethu kawuvela bamotsiba tebzangwana ufile khaya le ngoma leyo bathi mayiyo bathi kujuma uphezulu kwesikafula melowe bakudubula manje ithothiwe isbalance it bathi wena ungazohlanya uwakanje lesikhathi udubula abantu angithi mawudubula mele yo bathi kujuma ayizoyibona ithothi kubo ngekhanda ngithi yayijele leli bese ngibona ukuthi uthandaza ukuthi uNkulunkulu wami ngabe ngizophuma la ngiphila yezwa nokuthi nisahlele nje mfethu kanje bona abantu bagibela phezulu kwekafula ngagijima kusheshwa amadlobu
sukile nazi ijumbana mfethu sasho ijumbana phezulu ekhanda lendoda kuyaliwa kuraf 26 million 28 kuyaliwa mfethu sokumnyama akubonakali nawe kumele uthathe ikhaba ubone ukuthi nawe usiprotecta kanjani khali ijumbana khala ama razor bazothi mabalayita abokhata mabavula bathi isikhathi sejele sithala iPitori ayikho amanga isikhathi sejele sisejele mase vele ST laba faka iziblack into eziblack laba bamapotrisa ngaka mase bavele bazovula abashakwasana nawo ungenzanga next uyi11 balokuthi uyi1 lapho uthe baba mina ngu11 bathi bakulahlele ubuthawe extend okuntswembu yabona mothi mabalayita mfethu umunye udabukile amareza ngapha omunye ngapha igazi lavuza ngathi ushawe istin mawushawe isijumbana sunlight nesokisi lukushaya uvuleke la ekhanda phela khumbula sasithi icala bukune ipuni lezi ezingaka lezi ayipuni bajika bayenzani basikhatha bazenza zibe round kuphela bukunamabhikiki lawo anento yokubamba bajika bayenzani bayikhipha lento yokubamba leya baze bawabhena lamabhikiki lawa at all ngoba isiboshwa abhawoza ayenzeni isijumbana lepulezi bazilola emuva ukuthi bayenzeni bakwaze ngazo yabo lama minora bephuma ama minora for ukugunda ba stop ama minora ngoba besenzani iweapon into ifaka lapha ku toothbrush emuva ngiyakusika ngayo you understand basibhena yabona hayi le sensitive le itshele kanyiwa njalo manje isensitive seyingcono emvethe ngithi ne globe yabona iglobe le ngokushaya ngayo you'll never see again njalo ine powder lapha ngaphakathi angithi you'll never see again le powder le ngokushaya ngayo la phelile yabona ijele mfethu inkosi mfethu ijele stala ingubu ibhobozile kanye ngilihlo liwani kanye awazi ukuthi kuzoyenzakalani awazi ukuthi uyophuma uphila utla la mfethu awubi free noma bathi usebhene plus nemile ebhene plus awazi ukuthi uzoyenzakalani bangalanda umunye bathi awufana lo yami umshaya ikhanda ungenzanga netshele yafa ungenzanga next ushaya inombolo awushaya inombolo kuyasifanele awazi ukuthi bazothini loya ufuna amushalo ekhanda sikhuphule lamagwenya lawo wabo la akhuphule ngawe uthola solimele ejele mfethu ijele mfethu likhomjojo kho right ijele hayi ijele mfethu ngalwa kayi1 ngalwa kayi1 hayi yabona la ekhanda la yabe bekangishilo ngesijumbana ubafo la phezulu ekhanda yabona phela ngithi ejele mfethu into enyane encane umuntu wakulwisa lo ubafo lo angithi yabona sisemalayinini yabona siselayinini yokudla yabona silanda umasinkwa sethu yabona manje ngithi ungaphe emuva ubafo manje ngithe mangithi kanti angiboni ngaphe emuva yabona ngamnyathela yabona mangimnyathela manje ama 7 ngisho ngama right mina kanti ngisusile mina angazi yabo athi wena usebenza ngawo ngiyabona ukuthi uphethe into isokisi intalo uzoshabela ngesokisi ngizomkhomba kahle ngubani ngithi izandoda awungishaya wanje game down giligidi KO mvuke sengisehosi okhata wakubuza manje ngithi hayi lo muntu ushaya ngestina ilitshwe ukushaya ngelitshwe bokhata wathi yahlanje akunalitshwe yabona sengifaka ama step la phezulu ekhanda kayi1 nje ngithi lo muntu ushaya ngelitshe ngitshela baba lo muntu ushaya ngelitshe ilitshe bathi akunamatshe lana ndoda ilitshe lipho ukhuluma ngithi bhekani ngivuleke kanjani lo muntu lo banamatshe labantu la eselini kanti ngishawe ngesijumbana sunlight khali ngiyibona malungu ngisejele ukuthi isijumbana lento bathi isijumbana isunlight le engishayile mina ngisho ukuthi ilitshe hayi asangisalwa after that yabona after ngithola isijumbana phezulu ekhanda hayi ngokucela ukuthi hayi kuya kwesikhathi ngaze ngajwayela la kuphilwa kanje hayi ngalwa kayi1 mara KO ngeke ngithi ngilwile ngoba hayi nefayita khona ngiyibonanga mina ngibone sengisele Bento hospital yabona kuthi hayi man kanti halomuntu lo ngishaya ngaze ngafika la
ngale sokisi lakhe mina ngikuthi umuntu uphethe isokisi mana bangicabanga ukuthi uphethe ngesokisi halo uzongithusela ngale sokisi lakhe leli angithi hayi ngiyoligoqa kanje kuthi incindi yakhe icine ngithi hayi abona manje yami ngiyaceda hayi ngibone alidile la sokisi ngisho loqhu kayiwane ekhala out cimibani men switch down gas down ngivayile bangithi ukushizila ngathi ngiyobloma nesistek ngiphuma kule foil amacala lo ngibophisile lo ngaye Israel ngabloma nesistek yabona usistek man ingathi la uthaki ihlala imshawutisi ngathi amancuno ngenzeni ngihlanganisa umgenga ngibone ukuthi baphanda kanjani ngizositholela iroom or indawo ukuthi ngikhona ukuhlala yabona la le ayi ngala vele bese ngishaya amagutsi lawo yabona amagutsi ayi kube mnandi ngalazi hamba java abo mamsankwane lapha hayi yonke into yenze mangihlele 2 weeks ngaphandle na njalo yabona siye la Albertine kune suburb le bathi Albertine ilawo ase vabo ma Israel la ya bizoshaya robha la ubosho kwami kule robha la futhi kusho ukuthi manje sayashaya le ndawo le Grand Sharp yabona siboshwa esesizekazi yabona siboshwe iLonteli ya iLonteli basibopha kanjani sivalwa ubukhata etholakele ngoba masivalwa ubukhata lapha ya tholakale ukuthi imoto mina ngazi le moto bevanga amajita buyistolweni yabona kanti besiboshula imoto kahle ukuthi mina ngibatshe ukuthi mina ngigawe lift in okay amadlabhaza siwabekele phambili imoto yabona le ngase battery le ngithi yabona amadlabhaza sibeka ibattery phezulu amadlabhaza ahlala ngaphansi kwebetri siwabeka kanjalo namajita etholakele ngale sithathe idadi mashaya amazobha besingathathi amaplasma thina singenandaba namaplasma besithatha yini ijewelry nenyoka sibeke phansi kwesipewili understand yabona labo baba laba sibafuna uguduza yini itrans yabona amagani abawabonanga babone yini inyuko lapha sibaguduza isipewili ngoba bathi bathola inyuko idadi yabona into epillowcase le khoti sifake ijewelry nenyuko ngala yabona bayabona ukuthi hayi babuze emadoda la kwenzakalani yini yabo mina ngithi hayi mina ngiphume Soweto abafethu bathu baphuma uyonginale Soweto bathi ngizobaba mina yasikhava kusasela ngithi mase siboshwe singamajita sithasazani kumele sikhavane ngeke siboshwe sonke masiboshwe sonke ubani uzohamba phansi ukuthi akhiphe omunye ejele yabona eish yabona amajita ngapha bathi imoto esitoleni ngapha nayi izinto ngapha umamjwelake ngapha yabona hawo manje abantu laba enye into vive eshayile bukune wash le wash leli negama lengamla ngasemumva date of birth engamla isibongo igama lesibongo yafostani ngasemumva yafostani ebathini bongasi Rolex hawo ila mawashnyana lawo ya nawo ila le tayiliza zabo labo Rolex nyana bakhona yafosta yabona it was my first time ngazi bengicala ukubona ukuthi iwash nokuba negama lomlungu igama lomuntu nani nebengicina kuyizinja bathi Jameson the dog yabona manje awona abantu namasho ayabhala siboshwa kanjalo yabona okay mkhatastazi Khatastazi nini after 2 days bese itholakala icomplain yabona complain ashapo yabona ungakhohlwa singene ngerobhari lapha yabona robhari nini basitshela bathi parade siku parade yabona parade akuthi mele sokhonjwa yabona hayi nesivare lapha parade hayi babuye ngami nomunye umjita yabona abayithuba ngabuyi nabo babuye nami nenye bathi afosta babuye nathi la afostana mina mfethu mina since ngikanga straight nje ni glove ngifake mina yabona that's why mangiboshiwe that's why ngingajika lapha singinaba namakhisi amaningi akithi yakhumbula hayi le mofotash le yomuntu le ubeka impama yazi le screen le ubeka impama nje hayi uzobona amakhisi akho ngathi iBhayibheli Genesis Peter yabona lento le
mina ngikanga ngezandla nje bengisebenzisa izandla kuphela mangikanga yabona ngoba yazi into besenza sometimes ngiphethe amaglove ye roundini bakubamba before ufike eroundini bakuthola namaglove bakugahaza so shawa obviously uphethe amaglove kushuthi uyenzani uyoganga kungcono manje ngenzeni ngingabamba amaglove angithi vele nyokanga ngiyosigangela ngani ngezandla zami before ngiyovinjwa ngitrajwe kuyafana phela mfethu ngiphethe amaglove kunalapha sengigange khona ngezandla ngiphatha amaglove bangisa kumofotage iyokhipha lapha bengigange khona ngani ngingakafaka amaglove yabo sengiboshiswe yini amaglove yabo mina bengisigangela ngezandla zami ngobuso bami yabo ngingena bhoho mina yabo sibalikhombile lapha parade yaphela lapha into yakhona sesakwejo sesakwejo sashawa ngoma 18 years sesakwejo angithi bese ngijwayele ukuthi ngijwayele imandana 2 years 4 years hayi bengazizwa 2 years I try lapha said yabona lapha kulapha ngahlaphuka khona lapha shuthi yabona khothi mawagweba uzongathi bathi 18 months or yeah uthi mama uyofika mbele khona ke mangizo ngiyoshizila ngalesigwebo lesi ke yeah bisilikhona ke ngithangizele nempahla ngaze ngakhohlwa ukuthi lapha nyakhona impahla azifuneki inetwork bese phela metazi mawakethe ukugweba inqondo yahamba yeah bashaka mawakethe ukusigweba ngizwa bathi 18 months yabona kanti abashongo ukuthi 18 months bathi 18 years in prison ya Frostad phela ngithi inamashizile ngaphakathi yabona ngithe mangida malukuza amakhisi ke yabona uzamanye ubheka uNkulunkulu uNtswembu plan ngilungizelwa amakhisi njalo kanje bathi mtsamaya molefe visit special visit ngiphume ngijabulile nje ukuthi maybe special visit ngiyofuna mangithi siyayidi bazothathana ama fingerprint docket bavula idocket mtsamaya molefe mangithi amasi ayazi bese ngenzani bese nje sengizinikelela ngithi afuse kuyafana ngiyabona ngiyofela kuphi ngiyofela ejele ngoba walethe lamasaka bring it on kuyafana yabona angithi ngibuzile wayebonga ngamaglove yabuya wona la wezandla yeah wena nini washaya house breaking endaweni so washaya house breaking kuphi waphula ishop sona so kwatholakala igazi lakho watholakala ama fingerprint wakho nini nashaya robbery kuphi endaweni so nini washaya ama hijack kuphi yamakhisi wamavuka kanje bho so shuthi manje yeah uyabona ukuthi uyathenda ngapha ngapha uyashizile ngapha uyathena njalo ngiyabona ukuthi yabona la akuse ikhathi liphelile alisekho indawo yokucasha yabona usho ukuthi umuntu la yofela ejele futhi ngone umuntu abe 28 makafika ejele ashaya ikhanda waya wansi ke yabo ngoba akasaphumi yabona ma uNkulunkulu mfethu unemihlolo yakhe mina mfethu ngikwatsha kulongidla imithi yezo mina ngigwaba ngiphethe ingodo edladi imali wathi ngino ngikhafule le ngodo le ngithi phunyo wamphethe nyeke ngiyalitola likhisi umajana ubhekile lo ngenza le nonsense bangigweba le ngodo le ngayilahlela phansi mfethu lewa maqheza lo bengibhekile ngijalo maqheza lo ya hayi ubona la maqheza mangiphuma la nawe ya ngikwajoyini uthi amaqheza utati ngaphandle hey mina ngumakhosi yangaphandle kamampela ngithi avele nyangaphandle la vele hayi yeah ngizwa vele nyangaphandle impahla embesiba nje nempahla ezokuthi ngiyogcoka ngaphandle zikhona mithi aku KFC masiphuma la njalo namateba fethu mina ngapha bathi yahlanya ngaphandle ngale case le nawo amasaka kumele wena udeketela fethu bekani inyanga le ngihamba lo yami bafethu hayi dala ngisinda inje game ya hayi ngithi ngitshela ngokuthandaza yabafethu sidla ingodo la yangapha la kuphi ngayilahlela phandle yangodo leya ngoba kethu kungigweba ngehla ngathi ya hayi yabona manje ke iphupesal dance emfethu bengihamba ama case mfethu ngikutshela ukuthi mfethu angikutshela istory njani
bengishaya amajita azokutshela indaba abekho abantu ukawe yangekho ithama lakhe lingicavayo amajita mama uthiwa amabhaya azokutshela abanye abazi ukuthi ngifike kanjani ngaphandle abaningi abanye bathe ubalekile ejele bakhuluma into eziningi yabona mina ejele mfethu ngitshela ukuthi mfethu naleyo 18 ayini mina ngihlalanga bro wami ngihlalanga 89 le angihlalanga ngeke ngabuya ngashaya bathini iappeal ngashaya appeal mina njalo ngashaya appeal ngitshela ukuthi mfethu wonke lamasaka mina ngitshela nginamasaka oma 24 even now aphendiwe asamele nje ukuthini awekho ama complainer noma bangayenzani ama complainer bayathutha labantu laba bahambile baye angazi baye lapho baphuma khona ukuphi angazi ukuthi baphuma kuphi abongamla bahambile nama case mina 24 as I speak now icourt angitshela ukuthi ama case wakho la hayi ukuthi watolile ama pending case kusho ukuthi manje at any time masukudinga sizokufonela sizokulana abanye beza last year bazongikhumbuza indoda ungakhohlwa ukuthi unamakhisi eKrugerstop unamakhisi ePitori ngathi hayi angikhohlwanga mawuchifta uyakuphi wenzeni usinform